Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaway ka jingja ka ba syarkay ka balay iling baka kor CCTV. Hak ba uway ubriyo ulalit bantan ra bet-bet ki arngot ki samla kentay ki ba puli haskul ba nihu. Kalkom ka jingyo jingtep baka ka jingja ka day ka belaja hanin ka jan miet hak por pra ba JEA jong ka khatnyo tarik unay biang arca arpusan. Hadian ka ni ka jingja marmar lepen kitno ikiti ki arngot Shanazaret Hospital Shillong banyo ya ka jing sumal. Haba yo ba nikran ber upa khna jong ka dari tengen po dekay kata uba pechwa suchen ulay thu bahad menta kampat shimlatip brio nama belajur palat ke jing shitom bat kadang thia ha ICU ka dari tengen po dekay ka day na East China Hills District ulay thu ba ka dari tengen po dekay ka day ship perlok bat ketika samla puli ba sya tenra lang hanin kamiet dak be thuru ba kini bura arngut kidang mi na library ka badai haskul ba nihu banai thiet jing thiet sha surok handai kensan kalawan ka we ka kali rong yong bat rat bet na phang nalor kata uba pechwa ulo kerpa diki bor badai pet hanihu bakin shimkhya halor kani ka jingja Kapten itu bahasa aksiden dari dengan Port Dukai. Dari ladan aku isnam. Kita kum Dari kum pakna dari hinden bahar kami jona kunjung itu. Kita lambat tadi kita pemben orang hari jingja bajai besar juga. Hak itu kejia angin tip mah. Dari isu ya jing tip dah kalau bah kejia tip lem jing kita hayeng. Kalau pas ngisi mah kemarin 4 Jumat kum kita kejing jia pas ngisi. Te kalau gua penduk mensim ya kain kasam kamta mik pa ka ba sngau dukha ka mensim aba sngau kita kejing jia. Te nimlang banong ai man wat beri benta 4 yo cengkren 4 tip mah ya kata ban tip ya kata nong ba boleh lanang keren bidang syutia be po ICU te nimlamon ong Henry Sukarpat ya ka office jong ka dihu workway ba kinchim kia namar jingsngau gajongi kalong ba kajing jadi hapo kakon pau jong ki de kata kajing ban jongi kum kain kasam kadai ba kinchim kia ban tulrong lem kini kajing kajing jinjar jokin kasam khamtam ru ya ka tanat sarkar ora kawai makin sim kia kana kam ini bahasa tengah mo ide kun bakat nu bat ide wan kun banongkong iwan nakalong yeng makum nu long ying ke nilai kindok rem kita kita trash nong na pa trash nong de na borkham borkham East China Hills ikmi pa jong kita basu su ya rep kan nungut separa ke dan parang mosu te penong te kumba kan nu beji pa pi jing tip pa de pa kan ni ya step untuk duna prabeji untuk jen te hadu mentan na kalyang ki doktor ong kumno ka condition jong ka long kumno jalan jamara namar ni kelam yo arung spot mah deng isu tip tang de jia keren ya kana baga jingjia kepala jorhi dari kimpat la ban yo jing tip ha kapor ba pikendu pilayo ide markmat itu empat yo pada meradu mentai kempat tip bro empat tip bro nanya beler baik kan piyo jing tip ba udu ba tenra ude ba kumno taruh isu ya ngintip isu ya keren maya kana yang ude banang tuh banang ude kena boleh tu na ubai upgrade ne tiba Pwede ba kanya gitu ki anut sa naman lah hatu kia kita ikut mo si de perlok separa kelas kumpul kidang mutlet rong syapo ne hu kan kan kumpa ladan oh na boleh kimit saya ni pa ko kilet piyo jing tip mutlet sa kiong kat pung jing tip jengi ba ki wan po library yo ban le jing tit yo po tu kompong ni na kata-kata supaya selat kan jing